sikhona isevisi ezinjalo Thixo sebenza abantu abayi2 sibe sithanda sesikhala ngelizwe bathi bene worshipers ezisihambela phambili ngendumiso ezine deeper understanding ukuthi njengoba ndihlabelela andenzeli just for me ukuthi ndifinishe kamnandi but ndikwi-war njengoba aba bese submarines bethandaza banye belele phansi njenge-submarines mozilandi ihamba phansi kwamanzi njengoba behamba abaphansi kwamanzi bekhala bethandaza banye bazulazula baphethombhayimbayi bayathandaza but ngapha sine-worshipers akhona iphazamisekazi phakamisa izandla njengoba ziphakamisa izandla zihlabelela kunento enziwa nguThixo kwela kwamoya akukhona iphazamisekayo enkonzweni Thixo kwi-war kukhululeka abantu because abazalwane indumiso is one of the most dangerous weapons in the spirit. Xa kuhlatyelelwa indumiso injengenkemba injengebullet once wathi ungcwele Thixo uyaphakama athi hayibo kubani ondazi emhlabeni bathi ngcwele kulesi sizukulwana apha abazalwane baphila ngokwenza amanyala naku umethi ndingcwele wathetha into enqabile athi inqabile la ndumiso aphakama uThixo khwelete xa ikhwelete indumiso yakho yokunakalisa umbethe umkhathi phakathi bengathi ngena izulu ebelisongoma uqhaqhaza imibane kanti kunomzalwane ohlabelelayo i-dangerous indumiso yonakalisa indumiso ine-power yokugxotha nemimoya ebamba i-atmosphere because khona i-atmosphere ezibanjwe mase ba wonke umuntu sifilishe phansi sebesifilishe phansi uThixo udinga umhlabelelo understand ukuthi ngoku ndime kwi-position of war uThixo ndibeke phambili abashumayeli babeka ngemva i-intercessor wasibeka ngemva kodwa ndabekwa phambili ngisempini yakwamoya zawufohla ngale voice bathandazile bathandaza kwagqophozeka bashumayela kwagqophozeka kodwa kuthiye kumhlabeleli othandazayo ongcwele owoyika uThixo ophila ngcwele omphethe kahle umoya athi xa ehlabele indumiso yakhe iyogqophoza ileya zakwamoya zonke principalities and powers and forces zakwamoya ziqhekezwe ipower yendumiso ephuma kwelikholwa yowa phansi zonke izisebenzi zikaSathane xa ziwaphansi xhuzule noSathane awe phansi uhlulwa indumiso ephuma kwikholwa eliclean elingcwele ipowerful indumiso kunama-altar angasubreakwa iprayer angasubreakwa intshumayelo azobreakwa indumiso break nje indumiso kwindawo yaseKhanani ithi iBhayibhile xa ithetha uThixo wathi nali lizwe lesethembiso Joshua litha abantu uMoses umkhonzi wami ubhubhile akasekho emhlabeni wena litha ababantu iBhayibhile uJoshua wenza ngokuthetha kaThixo xa besilwa kodwa there is an altar laseJericho kodwa abangaphakathi abakwazi babangaphuma abangaphandle abakwazi babangangena is a strong altar ko onke ama-altar eBhayibhelini ke nafunda ngawo that one was the strongest ukhona umkhosi uphethe inkemba yonke into ivale kwela altar babhideka basokwenza kanjani wathi uJoshua don't worry I am the leader zokhuluma nalo strategy phetha wazosibeka kule ndawo wathi Jehova ophilayo Jehova onamandla uvaliwe apha uSathane avalile amadimoni umkhosi nearmy uvalekile kule ndawo sithandaze Thixo sizile ukudla Thixo senze njani wathi uNkulunkulu ophilayo lalela Joshua niyithembe kakhulu ifasting nini nothembe kakhulu umkhuleko nina ngifuna unibonisa amandla nguThixo hlaza ukuzila kwenu ukutya nokuthandaza kwenu nitengathemba ifasting nomthandazo more than ukuthemba mna nikazo umthandazo wathi namhlanje zanibonisa ipower yale gift yomhlabelelo nidla ngohlabela kumni ndincome kodwa ngisonibonisa ukuba le gift inendlela ezininzi eoperate ngayo wathi for 6 days lidinga ibandla lilandele lo mqathango
ngoba limane lilandelelana kuhlatyelelwe for 6 days. Jikeleze i-altar jikeleze i-altar kuday number 7. Kodwa makuthi indumiso abahlabeleli bonke bebandla abangcwele abahlambulukileyo nibabeke ngaphambili. Ningabaniki iswethu ngoba nifuna nibona amandla amani. Bonke abaphethe inkemba ngasemva, bonke abaphethe isikhali mababheke ngasemva. Didinga abahlabeleli abantu abane-voice abazolika behlabelela. Ngitsho nelanga uthi uJehova inkosi, ngitsho nendalo yonke ijoyina abahlabeleli. Ithi ungcwele wena Thixo, yehla ngokwakho uzovula i-altar. Bahlabelela bathi besahlabelela kwavakala kophuka ama-altar kwathi ngexesha kophuka lama-altar babhideka bangaphakathi. Into yokubana besibophile sathi abangaphakathi abanawuphuma abangaphandle abanawungena. uJoshua noThixo wakhe sele bohlulekile kanti abazi. Sihamba nowayifohloza akavalelwe sihamba naye noma ngama-altar ezangoma noma ngama-altar wabantu abathweleyo. Hayi indoda esihamba nayo indoda enamandla masetyenzwe ebandleni. Must operate isiphiwo, must operate isiphiwo sikaMoya Ingcwele. Xa selefikile umnikazi webandla siya-operate isiphiwo. Hlabelela abantu konakale, bahlabelele kuphohle kuSathana. Baphuma abantu ethaveni bakhangela uYesu apha ngakhoyo. Bedonswa indumiso. Zikhona i-open air efuneke siyohlabelela kuphela. Abantu bawuza uthi thatha nakuYesu. Kachilwe vesi badonswa indumiso. Ayikho i-gift a-week. Zonke i-gift is powerful. I-gift a-week ngenxa bomnikazi wakhe anasitshilelo ne-gift ephekwe phezu kwakhe. Moya Ingcwele sidinga wena.